Muruso ya danso mu Sompa Asem Mpe Nipa no kwabra fo ne fafo chade e ade we di afi we di etimi nche ye ko akoya nim ya nim ten na ye hwe amanyoma akonkan pa ene tenga beire tenga ne e wo dwumade we so Sompa Asem Mpe Nipa sisi samapo menteme ho ase eno na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apane pomasi bre na ya de amao kama wotatatua ma ne homene so ene baafo ba bonin taba mu ya nam soro ya sai enam fom e wo Sompa Asem Mpe Nipa dwumade we so ene tie no bia tamu chuku ene wo bia tamu chuku ya bema mo fili gbenze ene enya asem ketwa wodofo afinu kɔ na wie ya ne sao afinu egusua kɔ na wie ye na efiri January ebesi sabri no wodofo ene mem wada obi ase ne ewo dwumadi no so ene yafutu sem nyina ba ya aseda sansa efiri January besi sabri ya me no kasa no sanyem wo bia obi de bua wo Osei Yaw ne hwan Jumadi obatu omra samwanka the nation sanker of Alumba wagye na adwa sa ena producers a watawroma yenya bidia beto opono ene apaso na ye dandan no kusakusa kwantabisa Isaac you yenyina kwanta so twa mani na so hwa ene ebegina adu yabu a kokosachi Fletcher omunyina bom homodin wo production room ene enya asem ketwa ye ko akoyanim yanim ten na wo muna samwa wo bolai se de kwakusi hwewie mu no miminim de odwene adwena wo dwene nyina minim adwena wo dwene nyina minim nanso anya basa kwaku oya hu hwia enye yie ukọ MC a wososo a Kevin oyata se say di waboniti kama to oba no ahyeche Kevin ohia oni ni nua no a den so be hu se kakra ni panini Kevin no omotafu su no anu odene papa enya asem ketwa Azuka Nigeria man ne ma hu so ahwe swata bi wono di America sem no a ahye singeta swata the t-shirt so no ahye ne show so kama Azuka omobo modern pa na King Solomon enso ebolai sa branche wo pa buru aduane papa eno ntino esuto bremede ni bekomi kurumuru aso na mama na saase no adua buru se de obeya ne banku no obetire na bono trotroa no atimi adi ne wamen omo nyina wo production mu mo ebo adwuma enya asem ketwa ena asem oda proso no eche paw eya asem o konfo si yemfo akoda no mra efiri se wona tia habai wona wadru moto yade beso akoda ma yade yakọ afedie maami ikoto aduane aba akoda yehu no eya asem kase ewofia ha kufuru bufu pa ba ma asuketu am yipa bre na ase Aboagye fosuo ni nti fosuo mini funtum pa akatachie sere bia bonchena na atwetwe kodi ewu atwa miansa ne akosa menam ti atwam na mde Sompa Asem Mpe Nipa etumiri ka che ye ko akoyenim the nation sank bibia boko de radia ya de ya hunu han foforo information no bag na ma ya hunu han foforo ntia se Daniel be ma tweri ampo ya ka chance afi on surprise ya brabo okay se wona ya ni Daniel so no firi mu a na se be ya asem pa and no angasa omrem na ne ma enkoto temfama ye kura ntino ya ye hwe nanim ya ginidi afi bi ona de yakoba ndi afi nso ode ye betwa ode ye betimi atwa o be television am ye dia makwan yi de school for na ni nye o school for na ni nye kura because na ngofo de bi store ni na ho ye ha obi a hamba but ni amune ya na dia sumdia na fira kokom se menko ebe hu mmobo dia ko mani daso ya ndi ebe me jam ma me ni tawo da ebe ye kwakwo ye nkuranhye ebe nkuranhye
na mi jira obi ya ye mu bi we ndi ne ba aduma o e be ye die nkranhye nya me be jire e be fa ma me ni ta hotel me chia na ma chia e go so man hema e be obi a twe yampo nyankopon nhia no afi o nhia go so man hema nya ne ba bi ko ne yire ene ne mma ni nyina na me nhia me ma mo be di akoma chia na ma chia ukrum be di akofo nya buru nya yi me no mo na edi ndo mo ntame chuku me ba beto okay okay kokote be ma bibia boko de ya na ho ye me ho den pa nya boko ka chenwan ya sa ai pa bobo nyum anya ba sa na ba sa ai sa nyum no pacho e be pon amomo mame yo aba sa mo fanye me ye ni bi o mo fanye me na ba sa mo fanye ye sa nyum ne me dese ya ye ba ba she ni kruma da ye ba sompa ye nya ba ye sen sompa nkasa ye start ye juma be ele mfie nan yi wana ye ko mfie nan no ya de o miensa eja ya mo kata chakura wu ye kura se ya ko be yo on cheke ni nan mu ni o nyame ayade nyame de sompa siye eni emu adwuma ye fo nyina de be ma bitima ya ne ye no better brother foster ne mpani fo ase se omoso de ombe ya na omoso omaye no ti ye koyenim nim se afia ye dwura mu ide no ma besesa sa na me hu ne fa ti ene ye ka cho bibia se afi buro nyan wo mu wo bi no yankopa to nsupa gu omo abra boso no omo ma wo mu nsem nante se ajata ma ehye mo mo omo nsem this trip was already we asisi kwa yaw this is a time so wo bia eni afoforo nche ti say the Jesus Christ kan no o se wa wo bia eni afoforo nche because when any pa bia wu amasika wa jana chire no man so kra san ba nti tia se wo bia buru nyan ya doye wate ya doye yaw ya doye na di ni party ba bia ni eni binti nenso kra eni bia nkaka na nyankopon de nam ba bia o enti de ye kan se wunim obi na obi a na wafre no buru nyan surprise so se me o muna samo se na wafre me kwaku afi wasum ye wa ma ya futusem enti buru nyan de me nya awokwa enti mpacho umomo namba ni si ai na su no afre kwaku lumba kwaku won kire ene won sem kan no be na atuyefo ama ne da so tiase ti sa afia so amenya woche umomo namba ni na su ofoso be ma ye wo wa ya de dodo afi won kire we leader wo friends we host e wa Asem Mpe Nipa o de ba ne nya bi kan ofoso wa ya de pacho mumu namba na ya na fa testament na yehu na su o se ne yeka na se Ghana manya so ya wo ma o mo yehu ese Ghana fo bibretri mo den so Ghana fo a o mo ya doye na de make de nanka ekoma bibretri fo no ya na bia mo mo nsa dodo ye kan so nya ye nko a unua ba ma bi o wo fie wo maame a wote wa sabi wo nua wo nsam samina da bomoden ne nafi mama me enye they said the kwaku se buro nyan se mama nwi said the kwaku buro nyan wakan wa renta so se o no mama di buro nya opene mra wo hu so onye bi kura da because ono e kobolo wanta ne mama nche obi a wanta mama nche bia e kobolo de nyoma na e ko enti kwaku se buro nyan wone ne mama eni ni nwan me kwa akodi na anya kwa oh say adom anya no ne pe we adom bi nti eno ne maame kwa akodi ti sa ne tie se obi bia wo bi no ma obi nso ne maame nkonkodi bi anokwase ne namoso ne nipa kro modin se nipa somasi ena buru nya wa mama di o ne nipa bitiri modin yaw nipa bitiri modin buru nya mumma sebe mo buru hufo ene omu ni bi nso nsere kakra cause nipa bi aduane wo yitugu no ya wede no ya na doso enso obi so komode no ye de ope no no nyenya na eba wiase se ye mesi dan nyenya na eba wiase ye menya sika anokwase de bia mekam se ye wo hia mu a wani mu kwan e down e wa
ya wo beto asaso na wo fie ni sika ekwan e de wanim no wa onwe ntwa nwie da donko da be na be sa ne mo ya wo beto fie na sika ofia abrabo ne abo amam yedi makora bi wo hye yafrum na council sika egum no nya asem ketwa so tia se na wo panimu seven preduase bronyen ana ye kwa ye bai panimu bu ha obusa no 1 million kwa wonyama tete sika wa se koba no saade a na ye sompa che na sompa che de anu nti na de bia ye ka no se bomoden na ya doye wodie obi wo ho a me se enye de wonyama na boroso hwe wo de tin tomatoes ba akokora na wo de fabra na ye sompa make ba akokora de fabra de bompa ebuso na fabeche na yenye bi ma ekunafo benya tomato ka ma jeja so a ye sompa che de iti yemfa ncha kese ma vera seto okay ene me am na pram so hene ya hemfo ya omutie nyina ene ya dofo a omu wa bruche chinchini benche nyina ye mo bibia fishi apa edikan ya yenko ene okay enunti ye kan kire wo tete bi se yesu kira santeman ya ye nisuo ba ye sompa che de yema emma kunafo entuma kata o madagya so sa ena nkoda nyanka omo maame papa wu agya wo yempem pabo ntade mi man koda yin hye orofo badika ka kire se tutuo no a eyo ye no omo nyanhira adifiri so me kai sa brante bi frefri mamponten wase na me wo me de me ho bo am robbers na mpese mi jare ni jaye me den na no sompa cha dia me bompa ye gu so de besi ne min ko biem orofo se sika from dia momo number no ye 0598559802 0598559802 edi e beba ye Blazer Foster anatare 1 media fa bi ye fa mo anko de wate ma me papa woni me be ya adwene enne anwumire se afifiti ase ebesi sabre yi a ye ni wadi nhyiamu ewo kasafidie so ne kasamfonyini suwe obi na aboa wo eduru baby so obi mama won sa ankọ wano ewo aduane afam ewo nsu afamu a ebi aka won tiase eduru baby adwuma no eto apeka adwuma no eguo no senyu obi domfo bi ena disika wuru awumu ema adwete ni mu apagya ya saa breka wo sre na wadi enso enne story aboma se tenkom Robert yaje wo ka no ma ne ye wo yapa o nanso mai bia na wo tafa na homachede ne kokagetia no wo se meto bia ma wo wo de se eye wo yo enam adua so na homa aduru ehunu suro enonti se nam dua so na homa hunu suro dia eye obi na afifiti ase besi sabri wo boa wo ti aseda bai na ode ma no enne anwumire enne ya aseda o ya futu sem no enne ya aseda ye kan soto no ke ya atum babin salon no ke ya atum nanso so panimu bi na di animu ekopa achew edema wo aseda bai na ode ma no ma me papa kanye ukunu a kafi ka unyi baby ti o ka unyina baby yi o senye wo ba domfo bia ne mpa ye cover we bi kura ka wa fira asasi so aseda bai na ade masafu yi ene eya aseda o the nation san kafi fiti ase waseda pa ya ebe ka ye nuanom nyina ne adofo se afi na ekọ awie ye nkai ne nya na aseda ubi o wado wano keke na beko ne nkyeze papa ne aye na so mani dodo medase ubi o obedua bibi aboade mu na ade akoze agya ne aye ye no medase Sompa FM ndi aseda na eye mienu afiwe mu it depend ba bia wugina na abun so wodi eye we bi anase eye we bi if you say obi to say Blazer Foster na wo ye weka wa ha na wo pushi kakra se fa ho gina ye undimi za nkoche Blazer Foster sika nya abaye ne se odi panyine bi kan ho akwa amena hu se so wonsa anso ne kakra ni manka buru nya akura na nka baye den ama wo ndu no munyamfo awrade nhira na wo panyine o kan ho na to ni nhira bi so de agu ne so na awrade aso na da wanya bi ama obi
do mo ho no de mbre pokọ a enye yie saa nso na won so obi na so won sa tam ye du besu adwuma nya papa timi ya nso de wa betu adwuma nim na oni fie wo kumase owie ya na oji ahokoye afimu nie maame na timi de watena ne fie wato amo adi wato amo ahye wato amo anom sama na wudware saa me ne wahunu adwuma ye mu obi ba pamata de kama je kakra hye ho o so dan wani afiwe upu obi kan ampa ne nete de na o mafio meka se oba ne se menkanjo se nya wanka wasa akone kurase do soro wonjira kokoda na se ehia emu bebre ya ne ayese se me ne nete se me ko nsuo man se ntino ohunu ne nipa ne ye ne mfa so obi a ampa uko nsuo ma no na mum ye ka tro se han dan a kasika de be han dan no de bo pass ye nko nsuo anko no no wonsesa bebre enso de achew ye wudie no so se de bo pa me akọ nsuo anka nsesa bebre da so na enso de achew nya wonom ne awohye de achew nti ne se nti na dan woni ka se enye wanka ne ye to me so dan ase chama obi han dan eso ye no nya skantu abiem nke osi etunu no okọ na kura ase efie wura atwena bata no se nyewe nimzu odwuma no tani abetuma ato aso wura mde bosumi nsia ya chew fa bo won so pa adwuma foforo na ye akoma panti ba jordan wani probi kan ho ka bibi chense ba me ga minim ne amnam fofo be kan ga minim ne amaye ka wo se mekura straight na meko ade a wodua na mabra bom no twedi ampo nyankopon onhira o maame manom wo bi o munyina wa abrochire o mu amfiu wo so aba ba ko bi o wo ho no ka se na komna bo aton wo ye den menya hwio o di 2000 never start bibi kakra ko pa adwuma bi na mintua ho ka mfama dan wani men kan je se ye na sede e se wo ebusiani enye hwe abefo obi kura kwa abrochi no mama ya no mama me de kokko ka chense oda na se frene fon so ka chense oda na se enye ono anka nipa bebe be ko wo nko ade nko bi eyi na ni ama ma ni firi ni awa ye no mfa bi emra meka ho so nipa ya ade ma na oda na se a emma na ni je sonko mo okoso ye ne a etan bo jan yo ye no e de ma ho edi hia se odan wani ka che nipa kro se papa ade a wa ye ide me da wase emma mo wo fie wo hunu ma mi kurani na ni kunu wu na nsen ya no ni ana o kompreni ma o se ni kunu hwe no wo bo ne ka wo ma ne bredo do be ma wu na nsen ya wada ni kurani siesere mo wa bonten so e kyese be ma no wo ho no wo ye bi pa so na na nso na ne go be ma no wo wa ngwaje mo wa bonten da be ma no wo wa ngwaje ntuma wa bonten da be ma ni so o so wo hwe ni nyina be ma no wu ne no wo kwa bonten kwa gwaje mo idi adanse ese na be ma ne hwe no ndu fa be ye futuo dan woni ka kire wuwura a woni ne hwe TV sesi ase be ma na afimu he aduane ame ne me ye di fi ha a ni nyina afiri ubotomu atwedi ambo onhira o me da se wate omo ahoden ma ye na afie be se wuram timi ye ne ye chen so we keke be ma buro nyani akunu be tani ama ye mbe show anye boni aye ase me kunu no sam so ne me da aso nde ye da wona bi dan woni ka chen se papa wona abetimi aye wi me ma me kura nko be bre me ye nyina ma me no ka bi da otimi hwe wa ano asa abre jimi ni mu ade ne na mo ko pa adwuma bi nye wa pa aba no ba ukunu nka bi nkyire wo da ono nya ne ba ne wo endika cheze be me na me da ase be ma bi hwe ne yira nim se di osi ye oni ma fi pa fitani se di be efi oba be pusa ni nyina ma ani asa ate hwan ya wa hyede akọ eni ma oba di na ni hunu a wa kata so boni a wa ye na watwi mu e ma wa fa wo na wa chewa wo twitware nto a wa fa ne saa da woni ka so nya manya ne betima atena me ho suban but watimi di atwedi ampo nhira me da ase wate me da ase pa so ama okunu mu ayedu wa nyina abonte amfa me ha ne ma mo atwedi amani pa hunu manim gu ase oba papa nyame nhira kwan ya fa so hwa me mane mpo a me ntiate nka bone ka mo obi me meti ayem hihia asem bia no oba me ba cho me da wase dan wani na ka sa akire oba bi no no susu hunu say yes ni kunu no so ade so nani me ba to bi na nani nkantra so se me da ase eba wo ne ma me de obeboa ma bra bo papa da bi obi di adanse se me yire de me hunu su nipa bi da aseda ne firi ntete no dikwa ase wo gaje ne se eba de ma wo bi ama me da mo ase se ehunu ya sa ne ma nketekete we wo afiwe mu a enipa be di bro nya na di ne ye rof ye na ase na wona betima ye ne nya ahoden nya ne mo na mo nso so amuntimi nya nso so no ma mo nto ase da ne mu na bibia ntimi enko na nim fama ya okay enuti na ye ka chiro dede bi se afinfiti ase be siri sabe papa bi obi dia ye wo emfana se da ni wate na akropo twedi ampon ba se ya dom okutwa nsua ne nanka nsua
onu ankasa boy no orofo o pass de o emfa obi ase dani wate ene na enam wase danim ebekọ afoforo bi so amomo so atemfa so ni bi kokote azamwa ayase de o yaw na yatiefo ne ahwefo ase se enenso eda sonko nyankopon ade amaye na ne ya sema ye kanyina ye enase yaw especially Ghana yenim nase yenim ka the word medase a baby for yenim ka especially Ghana yenim ka Kumasi yenim ka obi da wase ne kura no no de bonia ya tai chire ti nipa ni so de wakase medase ba ni trimu no wamuna ti ade we bebrebe we na wo de mame insese nka oja bibia tu akire no da wase ne nyankopon hata so na ye nyina ye so no wo hweye no na onima komani ni trimu asem nti no na nka ye nhira de ma wo no obi da wase pa but wamuna ko do de ayi ni bia ni wa ene fe nti na ase no inwuma wo ho ya we bet ma sra kire but no amuna ne trimu Ghana ye kasa oseme de masra kire wo na metrimu de na jama nka de betima jama na ka na yifiri wo mu de adidia bedu eta mo bi betima ka se ya o medase ba no amuna ti se ne ye ka na asem na wo dase a eye na ase a ehwote ne na ase a wo ko gina baabi na nipa hu se wadase na nsu sugu mu edumi nipa no wo mu yes ana ase bi nyame nhira wo saa okay tienie pa nyame nhira wo saa ampa sida worship center one na sofo pom ye da o mase ye be kana saa wo sida ye da o mase ye wie ya pe ne akogia ba bi sida pa anti na collection bebe ba ye tiska we na ti afi nyina wode da yase enye nhira ne babi no on na fa wadwuma beje foster ne ba no enso onye sika wani odi abi adwuma me yete ha enyenyenyenye bosome so akakraba iti so kan na ase ma na won kan bone yensua na ase a inki wom ni enya na ase a ye kan ya bone san tachiri enye nhira obi da ni kuna se but oye ni kunu bone ko gina baabi aka ni kunu asem poto because of say wahu si obi akuma ponche buro nyan ukunu so agya obi asante kokokora na ode be che no afi bia wo ye na afi ankoyie baba bo sade nyina na edai yemfa na se ma sa kasa we kasa nyina so le ekwa so edai ma e preach kire yen nanso ye wie de betan ye kunu ye wie de betan ye yire ye wie de betan wo bi a waboawo ye ntiase me de bia me kam sa de bia wo ye bia no enase se wote nase ase edieti na nipa no wo da nase buro nyan edieti na nipa de bia wo da nase se wo da nase de ma wadwum nya fan nipa so wo ni di nya ameda wo mi kunu de o site na afi no ma nkoyie ba still da nase yaw de bia me kan me se wo kan ma wo te ase ne wo mfa so se jata wawu enne buro nya obi be kai ne kunu ba bia ne kunu te ase no na wo mfa ne nya hwe nanso ne noma bia no wo ye ne nko te ase a enka onya nka wo pe obi a na ne kunu ase da na ba ma na wu enne a wawu na fe ne wo ne kunu so mfa so obi ehu ne yire de sese odne ne yire te no de ne yire yema no ba ma bia na ne yire ase da mema especially mema ye ni se ne awale ma itie na bibia ekuta yen into obaye bibia ma yen ya dwen se ye sika ene se bo watete ato na ode ato ade a cheme ti be ma bi nim na se ya ode ma na yire eye wrong se usika kura na oba no se bo okodwo teteto a wani no nanum wode akaw se ma menye bibi ma me kunu na me kunu waboa me kwandu asaso be ma bi tue school fees a wantiman si dan still oba da ukunu ase
Obabi atete ne ma obatan enkura wo okura na ne ma owo mu no so omo ye 5 mema 4 ba 1 hwe mema tete eye oba ti wo be ma so dawira sese enkura ya migya mo wo ma wi sebe watete wo e wo nsem me yire me daase be ma bi anya sa nkyira ne yire da ene wawu ne yire na wu amma wakofo oba afoforo ne yenhwe ene ne wo ka se se me yire ti ase pa gade makofei ka me yire wanye me sa bi da nipa ti ase ehun ne so mfa so eti ne da nipa bi ase ya mpempi ni nipa wo ye nchen ehun ne so mfa so abibifo ye problem no nipa ye ni nipa ti a ya home wo ye mu etimi kasa no ye hu nipa so mfa so ti se nipa wu ti de bia obehwe obi wu ya ni akodi asori dem yes ye emeka ne ho asem wo fa se awawi mi kura wawi me yire wawi ni aka ne ho asem de ba wote so kan bi je no eje papa bi no kodi asori dem ma ne wo fa se wu yo wo fa se wawi odawi na mbe twa ne kase atwa ne kabiem owi ame na wo twekura ma na ode ewu yi enu abusuafo so ni mu enso papa na ka ne kuro ampa nipa no da no ye kronfo bate se ade no abeka ne ho eti de bia obi wu a ne ekodi asori dem a ana yi ase a bo na ne ma agi tribute no mo ka dada rest in peace ni aka de o papa ti ase no aseda be na utim de da o papa aseda akwada chese o maame apolutu maame a kyerɛw o papa kyerɛw akwada o maame o papa polutu maame asɛm a kyerɛw o kɔna akora bi ne maame kasa ɛsɛsɛbe wonya ne sɛbe ne tipen o kɔna akora bi no mo ma o papa kasa enso papa ni wu ye ne yakɔtɔ tribute sɛ o meka papa yi de what that papa aseda woni me kwa fa so unyini du samri wen nti yensua aseda enne obi kuta nhwire eburo nyan obi kuta nhwire asoa ne manyina kwasi ye e de flower kɔto ni kunu na so kwasi buro nya du samri nka wote ase a ke enimi ne wutimi ye e kɔda ni kunu ase obi nso wonka ni kunu kura obi ni kunu nate be sinne de be ma ne ba ya ma ne bia nu aye ne feda ne be ma ndi ko wo nto de pra na tiko ni trim okay tisua se da ne ye be sere ya o me de masem ba wie no ye be sere buro nyan enhweso nya wo girlfriend enhweso nya wo yere wate enhwe buro nyan so nya wo kunu ne nyankopon ada buro nyan ya wo fisu se wo kunu wanti ma nya hwe ama ye di buro nyan we ne nyame a kyere tumi ne be ma na meki eti yenhua saade no enya wo yere se buro nyan sabe no ma nkoyie enya wo na ma menka mama enya wo kunu se last year eno mo ye na ekoyie ebi adisi ankoyie enya ne basabasa wate na nyankopon shabre sesafo ono ne awurade shabre sesafo ene awurade basayi adom ya asemo orofo aseda bayi na wo de ma de ogi wo firi futrum edisi mapoma so efiri afi fitiase January ebesi December yi hwan na wo tanase se senye papa wei ena pagya mensakura ke bi nsuo de mekoye enunti yade aseda ebema Tarawan Media Company management nyina ya na wo moasia na yitiafo ye firi wa adwuma yafo enu omo ye adwuma nyina Asem Mpe Nipa ye beda wo mo ase sanse wo mo ne ye nyina di ne ye atena ne ye ye beda adwuma yafo nyina ase firi soro ebesi fom lawyer Peter Nana Kwasi Sapon ene Maxwell Amoaten asida kese pa ena mede ma wo mu ene anwumere efrise kanye wo mu a eya asideu asida be ena wo de ma de oboa wo 055131 0551 na 3131 0548 na 3131 0548 na 3193 eya asidanko a enene yede ekro hello baby I free wudin asideu hello baby I free wudin asideu
I'm free G seven mine. Yet you. I'm down no for to mame. I want to do a make frequently I send him. And I said, I'm not a one affair, I was in family. I'm in No key. Hello. Hello, good to you. My you sure buru aside Peter as of moonlight. I did it. Na asida ni kan ko ma erade erade ti ma show so di ta perfect ni ta o ka bo wu no ye che wo no that ni abo no pa ma di ta bi ye to su ni mo sompa Asem Mpe Nipa po e group no then bi an ni me bi army trade no ma e to me take you Peter Homano ohwiri hello hello baby I free within asedan kuto danko fara na give me da me mame asepa so di ma bedwin na se da ke sie so nkoma ma ase ene obayo bi wo yi no na su mo kakaka sa dana no key hello baby I free within mame asedan kuto So a friend found them at the few grandma pancho. no key. So maybe time they are to them with children. The grandma may have put you there. I'm a man from South Korea. One black one. Then I say a man found one day. So me, you need say minimum now woman. That's so. I can't know that's so clear to man. I mean, shit up. But then this is a face there was it. So we're crafty. This is why the bread market. Yeah, and the machine and one. Never on the bread. We are playing. I say why. I didn't show. When you are come and study him, and there will be at the mother for. If you are, say what they say. Oh man, come no key. Hello. Hello. It's what day. Oh, John, Asedan kuto. I'm the bench. And the Mina Ponce. Last year was some Bakunja Mayaka, extra time, you saw them like that. Not sure if Papa. Be a company be a man. And now it will be with you. I don't know. Papa, school, no need to be a actual. In school, and I recommend. I probably correctly. I tell you, you better not say I do nothing. Papa, I'll finish you. Of course, you want to be a love you. Papa, get a master, taking me there. When they village, young cry, when I come back, you could do. When I want, I say, somewhere, maybe that's more. Yeah, so you knew what. No key, asedan kuto. Hello, good evening. My juice bruma me, baby, I will free within asedan kuto. Me pacha e pena bawa o me kasa fi krono. Asida di kan be de ma twedi ampo yanko kan. Twin free TV no home yankasa. Utie me. Asida. Me da me kunu kwa me cha. Ya tashi nu me de manu na kuma anti efua me da na se. No key. Hello, Oforisuo. Yeah. E ba jo a stunye. KGG. KGG Oforisuo. Ya asedan kuto. Yo, asedan kuto aseda ye. Na obi ka chota aseda ya na oboa. Say obi eboa na se de kwa be fato be da na ase no. E ka na kuma mane tini boa fofofo nso. E ti aseda de normally no yen hwe se da obi bia obe boa yen se obi be boa kwa obi ya de ma kwa. I was a wood then ase na ono so enya awon mafa no otini di boa obi so let's say the etienne no fu e da wase no key.
Hello. Oh, hello. Kevin ye. Pacha. Accident kuto. Okay. Accident kuto. So we are there now. So kind. Nti. Accident there. No nipa be bla so no dey accident now. Dey di kai. Trade am pan akoko. Madonna se pass I try so no problem now. And we are dying so man sorry. And so media I try so fiti January to December. Abonibia kan. Madonna se na mesade as the PSC palm Sompa Asem Mpe Nipa. Na de ayama we are singing the PSC palm omo futu sem opposition na ehwan anyansa umetimi enya video tunfo madam wasupana mesachia ma me papa Mr. and Mrs. Opoku so amonso amasho misoko abaju mpempe so madam was baba No key sakodai. Hello. Hello. Udi baby a free accident kuma. Ya friend Harry, me kasa free Obuasi. Ni me share the film hopa. Aja ni ni na ma kan wasi. Enye zo fosu. Da de lumba no me papa wo no kasa yi. Atoma kuma so. Ni ma sida. Me de kan ko ma fi no bia dan ko fo bi asibat me die. Ni me share the film ho. I mean share mo juma pa mo pa. No key. Hello. 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 Afei. Yay. Afei. Ayere. Ahidi. Ayere. Accident kuto. Aish. Eja. Oba. Mo try to see anet mase. Na titi o ma Ghana. Se obi aje gba yitio. It is with my palm mobile. If I just open some here, dear, Come up, I can't tell you, sir. I should say, Bruta, Abana Sunny, Manova. I said, oh, the American can be said more for once and workers. Or see any baby any acida. We need to fast with the passing. Any baby so active, I or tip down. When you home fast, so you see any panic. Now, Mitia Mika, if I should be a my unipabu has said, no, come one may. Then if you need to be on your cheek, when you're Benes uncle for the corner. I know was a more fast when your best say, you won't pay your near Cassie dance of an Akubuchi, what it, but as if no key. Hello. Amen. Hello. Baby, I'm free with the mammy accident kuma. Me didn't be Jennifer, I can say fruit man. No key. And making climate as a diamond and coupon, I was in Vessel Power. By our boy, free January, the same time. Okay. I feel today, you be Madame Mammy aspect, and Mammy and take clear. It done as a no about saying na ni binyo mahotosa. Last year, thanking you, Mammy, and Catibedi and Nami will mean that maybe can come in tears and so me, Mammy more. And you don't know mammy and then that's what they are saying to make us at the and I'm a demand on your mean shrano. I'm a man on quatrain paper, no money over no me. Amen. Amen. Hello. Hello. Hello, Yeah. People, you. One you. We have done my copy. Penipa, I asked do. Oh, as that is here and come as for a day. I'm not a dear call, not a dear back. Now, Roma, when you walk in, Chelsea. I say, you're supposed to be a look and command me. And your buffer and self care to you. Then I say, Pavos, you and go on them on the 4 minutes. After 2 o'clock, those who are sorry, no, I I mean, I was born. I feel so maybe I'm not so be a clear. I mean, Shanapa, also, you catch one of the programming. In fact, you came apart and you entertain and entertain in home. In fact, I still think about my wife and someone. Okay, hello.
Good evening. My Joe evening. Asamoah. And Baba Mana, me host of the town. Near Ogoloni, Sompa Jamano. And then they were down. Senior, the topic in the word there. Yamfana, Sima, Ochidem, on Yankupon to Butu, Afanu, make a Yankupon, only the kind. Senior, we have but Nipa from Munsudia. Yamfana, Sima, Yanki, Honorable, inquire Ferry. That's when you DC, Honorable Adam George. That's in complication of the Aditosia. And I'm here, met Papa SLS John Dremin Mama. So, you need to meet them at the Ogolo. Urban shop na me. As person say me any college hinti. Yaki pa bosu mi bia omo wure nsi mi ka ko ba. Na be na say mo du so koma mo ma fiatara na ma ya tumba banku edition ma mi wo mi kwa omo mi di free. That's na mama ofoso mi di free. Mo so am go dio, am go di ogolo di papa. That's na na election the swine say na na ma wura di o di kan Usman Tanzania. And I'm a former also to make some last year. I'm telling them to move off with Nana, and let them as one time. To the movie of the honors of the mount. See, also, obey ya, him or not done as the assistant, the better union. No, K, Erutis will be at your mount. So when you bet so, so when you saw ye, or for ya, see do. Hello, good evening. My Joshua Bruma may would be baby a free as a dankwa. Much of fun and Mary, make us free. Papa Bosso. Now, think we told on the middle money. Let's see the worship. See the worship soften. Also, Madame, I time you tell Cindy what we got. I'm a sister and I'm not the but then I said, I'm sure on. They see the worship center. You see that worship center. But then I see the pray 1 year because here I'm talking about Jim. But then I see I'm sure no share. Bye bye. No key. Hello, last caller. I asked Dakuto. Baby, I'm free with you. Prize, ye konko nim asidanko a. Today the kind of the more Australian for Kwame. So I hear so a boy who by me this same way. They talk to me with the coma masse. They talk to you with the mammy kunu. And I'm a dame my man so I say. And I'm just standing next to you on the kunu in a domestic. About the shell, Mom who by no more young Christie. That was it. No, K, I had do a friend in a BC producers here in Fabako. Hello. Hello. Baby, I'm free, mammy would ding as a dankuto. But I said you are hello. Mammy, meet you. Kumasa for him. I told you. Yet you. Never tell you, I may ask. I was a son, my family back. Lady kind, let me put the next hour show me and the wires. Yes, also, I show me on the wire. Say, I may have to do this no point. Bye bye. No, K, I don't say, what share yen to me fire from pine and sharp bane. I know, dear, you free moon ye. I know tea, Sompa Kumase, ye bar a shanda bracahano. Baby, be a 12 and be a better or masse, family kinky, ye better or masse. Sa and abruchi, ye better say. Now, question you am and you beautiful fool. Or buy ya, ye better say. Go before no so ho, and more for nyina e wo ho. Eno ti se timi fa yafu pan sha ba dia. Wo mo twen ye ho na wo mo ye aduane ne nya sika to bidie no. Wo mo nyina ye beda wo mo ase. Beda mpanifu a wo hwan ne adabraka ha nyina ase. Ye ba wo mo je ye feso. Me otete tu ba fo mebo me taba mu. Me nam soro me sai enam fom
asem chechreche wo fie ha no orofo mtina meka to se tamuchuku anu odene anu ohye enya asem keto akora ye koso ye nkoye enu tino ye kɔ ne ye kɔgye nkrato abasisi ye ne ye ba obete wasum nsem enne anwumre nya asem keto e wa Asem Mpe Nipa dwumadi so. Me pese me di hini ewo me fie nti eya na niema me di siesie me fie di se metals me WC na me shower set no me pen ne popom ene di ebe chede ama me enu nti ena metals de ni nyina me to free Frank Enterprise tiles no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni nyina Frank Enterprise now wall tiles no 30 by 60, 25 by 40. And so many do ho. Washroom floor so no 30 by 30 size ni na desire who do be our panel. Obenya bi e ho. Na bag the season na ho do so there. The water closet who do be obenya bi ho. Kitchen sinks and the taps who do obenya bi ho. Washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors pop. Orikoto ofie na no a confront mu ko wi ansoro Frank Enterprise na obenya bi say we so be Frank Enterprise our Techno Market Magazine room and some of the Bernard filling station no abrosa ye na mu a ho na Frank Enterprise ho na no dey asem da kura ne say so our buru is bono any ahafo e kwa akopem no for baby a se o pe task papa ni ma wo so bi etu akoton a en to wani nko baby a se do we che Frank Enterprise ne be ma oni popam ene de ne bo edafom fre number is see a na ti asenda attend de maka kire we number is 0245 283458 and now 0205 987868 now question say you come Frank Enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1. Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and sompa 106.5 Accra yakabom se bronyen yebema enusia ene ekrafo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen say ya nwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepa oboard ponkom ye nyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mubedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 5598 02 meeting biem 0598 5598 02 edia was yeta 1 media anasa Blessed Foster bronya bosome ni beboja trada na dia mode tom ye no ye dia ma ekunafo yi mu amu ye bi afie twam no emu dance die die mu amu nim sompa achede 2025 yabo Okay. Yama ahwafo ne atiefo nyina akwa ababiem eba sompa Asem Mpe Nipa so. No nwatwe abo pe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 . Ewo dwumadi ewe so. Asisi sama po menteme ho ase. Fa beda sompa Asem Mpe Nipa wate. Na ebepa asem ne pomasibire na ye de amaw. De wompa no anya atenase. Medical ka kire say dwumadi ewe obi bo say na wo de wasem ko bibin hiaw. Na say bibi hawa. You obi na beka say frosters no bra. Maame akwaba. Oba pa ya bi wanum kakra wate. Santika sai ka say bi wanum anache say kasa den. Maame ne yafra wo say. Me pa je feme abnecha. Abnecha. Me pa cha. Cha yi akwai. Na cha afri hi na baaye. Me pa cha me wo so ame. The microphone. Aso. Maame ya maane so ate. Me pa cha mate. Cha yi ga akwa afri hi na baaye. Me pa cha me fi kuma sa but me fi afasili na ba hanom enra. Okay.
Hafa sini ho na ate. Me pacho debi. Na ye de ho. Me pacho me de me ba ne ko ho ya le hwe. Hafa sini ho. Me pacho ai. No akosem pa ne se anwumire yi. Ansa na okusie bepu awia no. Na mema bi efre mu forutafo no mo ta ne do, mo pam no. Kusie wo mpia awia na dwo. Na ne podua no de ato nanim sei. Ne kanea. Ma me di asem poten na ma wani afekere ho saa. Me de ben kwa me sempa. Me ni di abre pa. Eni brain so janka bo hu senka me ni abre pa. Anokwasem. Be boso me nan ni. Me ba be mo na ye me ba panyin na keto ye otu edi. Ye friend say. Ye friend JD opoku na ne fie din di Kobi. Kobi. Me pa try. No wo kumase he ya. Me pa try o school was Sims. O school was Sims. Me pa try. Yenti o. Enti na oyare. Madam fu bi wa fasile me da akra na ne na kumase asa menya solution am de akra ne tu kwan se me de ne kwa fasile. Nti madam fu bo na me ni di nkomo fa me ba no se me fa ne mra. E honom na obenya yaresa na me su yo mate. Obi bebusa se ye de yade a wo anya yaresa e wo yempotem ana afasini no hwa. Asem mo. Nde madam fu ne kan ye no na ja me tu hwa na mo se me de me ba ne beko. Na me de ne ko. Ye yade a. Nde mpacho mintu mi fan tu jase. Eno na solution bebe o. Eduru ba bi aga na ha no. So yade yefun yade na wanfe wo sen. Obi hu yade a wo yade o. Ebi obi kura beka se da bi mo fa ne mena mahwe ha ne nsa ne yade. Ewom se yade wo yade a obi besro de na nso so se de anu akira ayaresa ma wo de yade a. Me pacho e fom yare. Das nie ko yanim. Yentio. Nti me pacho me tu ana mo de ne koye. Ti me de ne koye no. Din kan de ne ko woman bi ho. But say ayetna obe 1 month 2 weeks na still yare no intimi enko for still kra na na ekosro. Ana madam friend no say konfuni bi wo kra to aso intimi mai mi fa kra. Ye picture ni free so. Me pacho mane na so. Aha, ye du ba bia ye de to so ho. Me pacho yo. Enti na me ne madam friend ye di akola ne ko ye. Ti o na di mani mane ko. Ti e koy na me koto amasem so che no so betumi ahwe no. Ti me fa akola na me fa akola na me de ne ko ye. To whom me banana so betumi ahwe no. Na ye kwan ya. Se konfo bema. E wo afasini. E wo afasini obro no bi o e fra metika. Metika. Me pa try. Me pa try. Konfo ni din de say. Konfo ni de ni din a me de different na ye Daniel. But I want friend you fo sa ma. Aka ho. Aha. Tie fo no. Efo. Yeah, tie fo sa na obi a friend. Ti me de ne kwa no so betumi ahwe me ba no. Na me su yo. Ti we di ahwe na 2 weeks time na se be hu say difference aye den. Abanse sa ya abem. Enti 2 weeks time na ofa blade ni aduro. Du fa se opese otete akwala na msuyo. To otete start free na nim sei. Ana na pampem. To otete we no man no aduro ni bi se ondi. Moto no o de man ban se we ni no se bi ma me se mesumeni. Ana meji na mediye. Enti mediwe na me ban no se mama ekom de me. Kasa so nya mo mi pie na me ban boxer na na ehye no. Ano se mama kom de na me se di adwane na wo. Okay, ekom de me na kire se ekom so eya. Orofo ekom oya pa o. Na ekom oya yade so oya enunti na 21st kenek se brei na oyade a ontu yade no ase. 21st kenek na me ehu yade bi efe no sciatica. Na sa sciatica na so sisi fa osire mo na kokum na kosu na ase entim yade yie papa. 21st kenek se he yade bibre bia dafabra na ontu ase emfama ho. Ena no ye ko Europe ye bese ko South Africa ye tu yade ase ankasa abibiduro so ene ye di tu yade ase na laboratory scan ne massage ne kura de ne ne ho kura de mfidie de ye fa ne kwa ye 21st clinic for ye sayade ankasa 15 branches o ene ye wo Ghana mem ha o manfo di echi ni yetu omo yade ase de ma wo mo ama me ne wan sayade nipa benya so na yade kro ya bra 21st clinic e babu apa kuma se ye wo hwanda braka no Sompa TV Sompa FM no ene wo abrosa akromu sa na akọ oboase akanse quarters called junction ube 21st clinic ewo enkran domi market ube 21st clinic sunwane nkranza tachima 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 shey Sompa chadie yo Sompa chadie ye kuma se mountain for abagafo moni su kire mo yeni su ba
se ye benya bi kura no amo amfamo de no anka ho a ye kofa ne he na adoso ye sompa chede orofo ye mama kurafo ntuma kata mo da gya so na nkoda o mo mama ewu agya wo mo nyanka no ya mo aduane adi empenta de mo nkoda yi hye wate na saa no na nyame wade bia da aka wo punu no bia wa masafo no abie na wayi ye sompa chede enuti se ye mankoda nyanka aduane dia mo anwa tin tomato suo aduane bia koda dia ye bia no ye sompa chede producers we ye sompa chede o orofo sika fam dia sompa chede 0598559802 0598559802 sompa chede pa Liberty Conference na sadru hobiem yenkoda group otwedi apo ase producers ye kwakoda group otwedi apo ase Liberty Conference ye ko hefa Jubilee Park ma hne ya dubu achi food for thought o eno se hwe de group otwedi apo ayama ya afi mu nyina no ye ko ne akwakoda na se na de tienie envelope mienu sika fam de wo wakoma so bi a wo de bekwakoda nyame ase no fakoda na se wate nhira be firi mu aba na envelope to so mienu no adie bia ankoye 2025 yi no ye wadwene se 2026 umfa nkuwuram eno ne ase twiro ni nyina na ye de be ya kwankyera bompa ye aguso ama group otwedi apani monyam adadi odofo Jubilee Park ye ko ne akoda nyame ase 20th December na anyomtofo a bejeje group otwedi apo nyame batata ankrato SK Frempong kwaku jesi ene minister Jedu odofo Jubilee Park yeko na yenkoda nyame ase efrise ono na ayebi edi ama Apostle Dr. Megashi se menkan tro se abibiduro no owodo dosopuo eno tibra Apostle Dr. Megashi aso ye na ya de bibre biada ontu ase emfama Apostle Dr. Megashi ono na ye wo no obaye no na haban esene nsemo se ofosu emoya de bia din na o de ba Apostle Dr. Megashi maso ya eho na mehu se miankasa media abibiduro ene tu yade asepa se ukba makro o police station ho na abehu Apostle Dr. Megashi no VG Studios ofre wate orofo emfonyine no twade efe na ni na ho na wankasa onipadua efe wanim da ho na emfonyine bi wa obetwa no na emfonyine no ayetan ache onipadua no enso se kani da ho a yehu se we dey sport to be akura anywanim orofo so pe mfonyina efe na pe video efa no VG Studios na make amfo na media man orofo aponto nya badi tuo ni nyina no VG Studios na nanu a na hema ekọ akura no VG Studios omumfonyina ometwitwa ye nyina no ani da ho se krogen a enya asem keto akura na no VG Studios obi bebusa se hen wo o malama basi wo nkran asem na make malama basi first Kokro Street ni so pe ho na behu no VG Studios yankoi na yanko yefri asem koda wo mo medical ka cho so maame na wo tweda na yi nyina no no VG Studios 0574715778 0574715778 no VG Studios yankoi na omeboa yesa ekwa ne so emma enyoma nyina enko nkan orofo yanko pe reko eba Mr. Chira kwai wate every say reko heba mesha no anwanwade a eye no nya anwanwade ketwa reko heba mesha enya asem ketwa kra orofo say yesisi yade say ye koku orofo pressure no ha manfo say ye low say ye high ha dwene pa be man ka janka sen won paso ye mama no juice kadi eno ne man be ga say ye konom no every say he unka ja omnim sha ade ne mpagya pagya kura na ebeye sei eno ntino reko heba Mr. Baju akagire mu bema mane ha kura immune booster eduro pa ene reko heba Mr. eno ntino se ye reko heba Mr. ni bi ni abupo bi ni anom bi na atu ya de ase ama ye eno ene akura se eduro no ye ko Freddy Menseba eno ewokewu sa ena time FM wo Boase Free FM Otachiman boga one of God pharmacy ubenya reko heba Mr. ni bi no wato promise heba so wadum odofo reko heba Mr. ena make camfo na media amount 0248672271 0248672271 reko heba Mr. ena make camfo na media amount krede wo kiti kriki osi na ntwie wo mu ya yengro ne mpaboa da biada ma me na so kopa aduane abre no efrise kom de no ti me ko no
na me catch konfo ni se me ba ne se komode no ti me to aduane abre no e na osi wate na ne me nkomra na nedro na won me ba na akola na nom nedro na wi na wadidi na wada preko nti moto me di free medical oba afasile no si moto na akro na ne sade me ba medical ho nti manche me fansa me ko na abo 62 me bedru 630 pepepe nti me si free moto so a me dwanda konfo ne ni nua be ma ba ko gina kwan ana me chi a wo mo na me twa mu nti se me ko na mu di machi nti me wura da mu a me de adwane ko ma no be na konfo ne ba wo se me ba no wo hu no wayera ana me se what na sa me be me onum krom ha sei me ba so me fa nim pie da garden mu ya na akola no ma mo se konfo re sesai o se me ba na yira wo hu me ba no Saturday 4th October ana oba no opo adwin oyade no wa adwin ha kakra na me hu bi woni ho da se wo wa adwin mu yare kakra 2 years wo koto adwin na ba within 30 minutes me ba ya o se me ba no o hu no abla so me ko me kra no e ma ne ya we se me koto adwin abla ko na ko se me nko 3 months ni se nyame ya adoma January 4th January na 4 months me hu me ba no me ntse me ba ne nka ba bia Mama Debbie, what's it confo efono? Woka sa ukoto aduane abre wo ba no. Be 30 minutes no. Se me ba na yira. Debbie maintain your media. O se me ba na yira. Ya hwehwe na ama ade chi. Ade chi kwasi ada so me to aso ahwe akwala na me nenam tese bodanfo. Tina me nteme ho ase na me krom ho ayi akrasi bitia etwa so efre ho jawule o ho no na wo hene wo ana me kobo wo hene na mane ese me ba yare me de na ba yare sabia na o chere busa me se hifa na me direct no se ada de asem na ba na me se me koto aduane abre me ba na me ba ya konfo ne se me ba na yare no se asem we de ontumi ni ntimi fa nko police station afasini police station na me ko report to case no tim ko report to case ni wo 5th October Enti Monday na police for na yese memra na CID for na Sunday mo adwuma na mo di CID ni bibia ma me se Monday na me ba CID ni wo ene se 6 October na because CID no ko kasa be pem ne omo ntimi nche konfo no omo ko konfo no fi akohwehwe e ho no wura bia wo mu bia hwehwe me ba ne sa be pem ne ye hu me ba na onkotro na no asem kura na no asem de wa kotro na no smo kotro na one thing so ne say kasa na nya akula na irae no ana me ka chen say efoi se wo na wo ani a wo hwehwe nti ya bisa na ehu ba bia akwala no ne kwa so a o ka kire me say sa akwala yira wo nsem a ontumi nya bisa nti mimi nko ba bi nko ya bisa na me say what mimi nko ba bi nko ya bisa na konfo na wo ye no wo ye ne say na me se me kwa miniska me de kwa ya bisa ma me do o kire wo ho no o ka say efo no wa ben pa o ka kire me say wa ben wo ye aduru pa enti na me say na ne me ba na me de ne bre wo se hwe ne ma me na wontumi nya bisa no se an omukro mama mresa akola yira wo nsem a wontumi nhwe ana me se na me sumi ni sika me de kwa ya bisa ntesi be na o ka cha me se me nhwe na wo ba na owura abosom dem do ko 100 cedis obosom ne so se me nje mfa kwa ya bisa na me se onjai mempe me ya mepe me sika na makwa ya bisa no ti be pem ne ni me hu me nte me ba ne nka me ba ne so onfa afon pon frɛ me so onimi nua no mu nyina number me sisters mo ma ene me number oni mo bia number so ahụ enti mo asa menti akola ne nka bepem ne yemfa akoda ne picture nto so konfo na de wasem koda no ono se me nko ba bi kwa ya bisa mu ase obani nie me patron ni sugu atade na hye me patron wadi mfie say 16 years oba pani me patron tu oba ba ko na wo be ma ba ko be ma na e pani na wo tuntum Eko 4 months. Nyamba January. Akoda na yira ye no. Ni hwehwe mu no efo no obo a wana wo kwa no tifie. Me yes, me ba na yira asa na ma me bo hu. Because me kwa me ba na one ne tewa watete na duro ama ne moto e dia ma me sumi bia dia. Me ba ya okacha me se me ba na in fact ma me bo hu. Enti me fio sa that very day no. Me ne hwehwe akola no kwasi ada no. Ma tena fie ho biem. Because na me so me nim dia beto me so. Eti ma me wan kasa susu se oba no we. Me dia me suspect se konfo na kidnap me ba no. Police for no kama catch almost straight se me makoma kasa kire me se konfo no e na de me ba na sie. Debi me tias you. Because akola no na one thing so ne say me ba no so pie so ofa kwan wa pia.
enka meti moto so me ba nka me hia akwala no na woni wo kumase no sabia nyado wo yade dada na akopa na yaresa kumase wa yira pen onyira ada na sidai onyira ada ompi onukwa ompi onya free school mu ba o se fie ompi enti me no konfo no frɛ wo on frɛ me da me na last be o frɛ na mbusa ne se enti wono me ba yira me na me san yusu me credit fan frɛ no emusa ne se bia me pie ya me kɔ hwɛ akola na ba ho me chi ana ano ka kire me se nka akola na ba nko be frɛ me since me free ni fie ho no mo no on fa fon kra musa me se ma me bia ho te se da ana se bia akola no wate ne nka ana ti akola na yira na emfa ne ho kra producers we na no friend say akola na yira na yire panyin ade be ya je se frɛ wo mo ana trase koko sechi na oni konfo no ye wabo mode be na ade afa ho ko so ye intimate maami trasa freeze police for number wo konfo no number wo memo akwaba Oforisuo bibia boko bibia ko sise hwehwemu Oforisuo facha so koma aboga ne mama umfri Canada ne ba meche omo pa Oforisuo asem no da bia meta me kan ha ye nche aso entie ba akofo asem na enu abaidi asem ne baaye no ye bowura mu edi kan me frɛ CID ni no police ni no a enu abaye ebra oyiraye no okoye ko report ye no meni police ni no me frɛ na na oje me so me bo mi din kire ba bia me wo ono so kire se nokre ana mbusa nse maami di asem abedan Asem Mpe Nipa kire mu se ne ba ayira okotana konfo bi nchen ama akola no oyiraye no omo ye se omra police station me report Abama police for man form ama de nhwem bi mu ahwe bia no nti ekwan best na police o maye ade afa ho asema police ni ka kire me ne se ono de ontimi enka ho asem son se Ghana ye PRO e wo ha sa asem si e wo police station a police ni mom e na ebetimi PRO na ebetimi anya nchechiremu a chekire ye ana busan se da bi maame ne ba hanom no wanfa PRO e na ye dai e ba ha obo police ni din se wo ena police fo ne de krata man so vanko eye enko emien hwehwe akoda no wo mu no de krata ne baaye na akobo eye fense PRO ni dia na menti ase asem o kan nan so ontimi enkasa san se baabi omo wo no ho eye region nti sanete dia o send PRO ni number amame na me ni PRO number ni PRO na ede akasa eti okai nam so okay fine waka mate mentwena no na se me twetwe ni bebre nti sanete dia on send mame Oforisuo matena production room ho atena afi kwa me frɛ position na ompa konfo no so konfo no so dia esi a frɛ na minim medical dem number frɛ no number no fra number busy me san dia another phone so me so phone 3 medini na frɛ na number busy nti minim dia konfo no aye number no nti mi gusu frɛ konfo sese be ya ebetimanya konfo no na ono so no akwantena obetra na nchen ne kwan ofa so se aduro no digwan no se ne kura se no ma na yira ya no Oforisuo no wachirem ma frɛ konfo a ofra number bi a frɛ na number busy nti no gusto hwɛ se ebetimanya konfo na afedi wo mi no ye hu kwan ebetimi afa so nti Oforisuo busa me a na sa na etie okay ofo ma me fa me number ni tudwa na bi na obi wo problem se de enu abayi wa your number no is 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 sa number we no se bibi hawa o de freye aha no nsi pepe ne wa ha na anigi sem ne ri se wo achichi ne bencheye na wo sa problem konfo bia dada won sasesem obi de oka ebi a obi akokofuo ho nsem a bibi bia ne ye no Asem Mpe Nipa dwumadie so wadawro ma oba wo achichi ne bencheye a mpanifo amma baabi se oba wantimi ankwa a obenya baabi ayede ada ntimi sro so problem a entena fie emma ne man haw se dia na ye nua baabi ba ha no mo se ne ba yira yakoje no Oforisuo na kan na se ko ba ha na ko bedase o ye frɛ na onfa saa de na ye nkofo ne ye client no mo ye no mo nya saa de no eti me man netu ya wada wa ma ye betinta su kokwa de a kyere sa so ya no ma adwuma na ye ya nipa su ya no pass 6 o'clock nya numre o
aha no pas no nsia aha no nsia pepe na me ne nkwanta bisa producers ne wo ha eti wo asem bia wo de da wo ha obia no tutumri kan tenten fa nhyɛ ho ensu wo de bɛdan yɛn ko ade a wo benya bibia na kyima kama nti wo so yɛn ka kya hwefo sɛ yɛn ne konfo no guso a yɛ kasa yɛn saka konfo no a yɛbɛhu no yɛn sa so anka na so yɛbɛhu no ne yɛn sa anka na so yɛbɛkɔ nzema hɔ sɛ nzema hɔ nzema na zame kɔ hɔ aha bo kokora yɛ criminal to hɔ nti da bia metame ka me sisi woni susu a na nya pregezi mafie wo criminal ha wo criminal bo ko ko ba ya yare ya me yale be na ade na se me boss wo mo wa ha kwa kulumba wa ha o ga na me kwa ga me ngwa na me ko o mo ta ma ji o wo se bo ko ma yare o de me na ya sa na me ya dada o na na ko bo ni din o da bi se duru me ya na da ye bi wa ha ba ya na no den enkwanta be ko hono kwa de we de onko me na so kwa no ko gine ni so no agine ni so o ti menye Odofo ye konye kotwa aso bites na ye se akonfo asem ne ye kana nanom akonfo no edu ba bi a snap ne so mu ani so ye hye mama ni so ye hye na anwumire o so mu ani so ye hye aso bites odofo aso bites no nubna ene haban ene atwimu ahoden no ene de ye aso bites no na se aso bites no ano odene o ano ode papa eno a wo mu amema wo mu bi nom ye o mu test hwe no utimi di papa di through di form asobites ano de papa orofo se ensapa na wo pe e de ayo wa yie waponto ne wabadi to pa de a orofo asobites bitumi abo papa na afrancho bonkro ho na asobites no ni dosopo no ankasa ewo wo pedodo ato na wate so emfa so a frɛ 0204 213 185 0204 213 185 asobites o say asotwan orofo yenkone kope club bi ani bi ntwawate bobobi nunumbi na apoto ni abadi ntuo club bi sie bronyan na fofo aboadim club bi orofo club bi na ye kan no onoma wutim pa if se Ghana fo agye atum ba Ghana ha nyene the leading beer ewo Ghana ha club bi orofo unifie du nwotwe fo asem ko club bi so saa no ba pen for club ye no untumi enumbi onumbi so a utumi atibidi ma already ebo mapa bia enoa ene club lossy beverages me kan to so de Durema bitters ene gingale care no abadwa so orofo Durema bitters gingale care no bronya enoa na ekru enoa na ekona omo se kura no omo ateso amana ba fom esanse sɛdeɛ dade lumba yie no omanfo bobo Durema bitter ka yensa bia no a ka amanfo bro ha adwene tutu canopy no ekofa asem ma wo ho na wonom Durema bitters na gigale ko no so ubobi ebebo wie pa na opa bi aton ateso mfaso a lossy beverages impedifo onu omo tenase a se odi gu ho se anase ba ko mienu bi na dia asisi opa ba na o support no na amanfo twa 1 tot 2 tot na efa wo no mo pe bibidie no orofo o de fa chinchin Ghana o se e kama pa o Durema bitters na ye di ho adanse e orofo se Durema bitters nko ade ampanifo ahomani 0242133577 0242133577 Durema bitters e ginger leke wasi twa bia ne gina wo na so pa na nyoma enkonkan eno ti no ma me kan akoma to ye mu ate ye be konze ma ho esi ko hu konfo no na yesu ye wo fast track wa ha ye be hwim de wa ya akola ni bia no e wo se eyipie the nation's anchor Sompa FM ya running show no nshira onipa bia wo tie Mr. Samuel Kwakujumo lecturer of Dunkwa Nursing and Midwifery Training College ono na Saturday we na bakan firi mu no antina onani ye ne ya pa on kafra anti Mr. Jumo chechiro honre na afemi am offer so guest and so wa na won nchen kakra nyame nshira mu nyama ye na so nani na afi lady jury anso so onshira mu onyam kasese mo bo an kakra chechire ne bre kwakuye kwa kakra bi na meka firi se enyanya akomfo no enhunu na ewom na menimse ye ya ne ye nyane mpo aye nim kan e fa so hwehwe mu setiza na afi amanya hoden am yetima ka ne yepese ye ka na kakra meka ne for now no me de hye no a enye yie nya metima ka akase mpempi sa de we ni sia bia na adamfo bi o lenke wo kire wo kwan bia na afi bedru no ne bi okomfo pe bibi dia ye bibi ne efiri si ye fo bi firi no ho ade basa de on de ne ya akiri be kata ntem
ɛna ebi asa ba so se yɛde aduro ne dware nti no ayera de menhye da nim aduro ɛwɔ hɔ a yɛde dware nipa so obenya ahotɔ na bɛma nipa ayera firifie ɛwɔ de ma adwen hyɛ da ni hɔ na mmom ne ama ɛrengi wɔ mtim de si anse mpempi no sɛ bebre wɔ baabi ɔmo fire ɛne dwuma a ɔmo die ansa na ɔmo nya tumi ekura ɔmo nti betuma ba sɛ ebi a ɔmo nim ho ne bi no ɔmo sɛ afie aduro wɔ se yɛ bibi ɛna ne yɛmpɛ yalefo bi ofire akyire kuro bi wɔ Ghana mpatam ha sɛ kuro no na wokɔ so ne yɛ kyerɛ particular hotel bi na akɔda ade akyi wa wompie ndu yɛ hɔhoɔ na wokɔ sɛ kuro no so na akɔwura sa hotel na kuro ma na enim ne de ɔmo sɛ papa yi sɛ otwa anye ya nkoto kosua bi akosua wura bi pɔ sɛ ɔka sɛ ba bi akɔda no nkɔ sa hotel nwura hɔ hwee no nwura hɔ na ne wutire yi ya wanya bi sa na sɛ wo kɔ ha no di mpempi nkɔfoɔ bitumi yɛ sɛ ɔhu sɛ hɔ deɛ wonim hɔ ti nya yɛ ne so ayera ne ade a na abin mu de a fine men gas so ayɛ sa bɛ no na yɛ ne betumi se ba so sɛ obi ama obi aduru adware ɛna ama na ayera firifiri ne sɛ nka ɔno amu odidi mɔtɔ ne nneɛma kakra nka ɔno so te fa so nko ama meduro eti mi gidi yɛ sɛ da yɛ bɛ hwehwɛ ma na yɛ benya konfo na ankasa no ne yɛ bɛhunu nkɔmɔ paa ɛda pono so ya na odi kan so tu ne fubia ne yɛ tu ne fubia ka kyerɛ ne sɛ wanton wo yade a ya wunya no aduro ti yɛsrɛ mo sɛ mpempi sɛ nneɛma bi tetew na nya platform sɛ ya tu anum tuo na anim guaseɛ no sɛbe taplat one pen po masi bre ne ɛbɛyɛ kɛse kyena fan sɛ nka abrantie bi ko school na ɛkɔka no hɔ a onim nipa dodo ɛde ɔmani bɛhu but yɛ kan ha ne wansɛm for na obi besom boa na wankɔ ho asɛm bi ma ɛde nhiraba akora bi ko school ano abɛyɛ mpi ne nipam na ɛkɔba nti ɛno nya ni wo nkyɛn na wonya nuru baabi a ɔbɛka na obi aboa ni asre Ghana fo mpanifo da ɔmo boa yɛ sɛ maame ne ha ɔde ne ba ne nante yɛ nie nti obi wɔ ha wonyi ne ti na da atwenza kan akora no a ɔmo tima ahwɛ no ɔmo akɔ yade ndeɛ me nimpa sɛ waba Asem Mpe Nipa deɛ sɛ nye nipa bi na abɔ pɔ pɛ sɛ ɔmo yɛ ne bɔne a yɛn nsa bɛka yade ama asomdi abaya na okay yɛfɔ tia kɛseɛ nkɔma Madam Margaret Apia Champon Nana Apia ɛba no wɔtɔn nwi ɛwɔ pankoro no dwom yɛmfa tia kɛseɛ pa nkɔma no sister oye nipa sɛ oye nipa papa yɛnkyɛ family kenke fo nyina da free ye yɛnkyɛ no kama ano na ne ɔman body ampesi die bomu no die ɛyɛ asɛm kɛseɛ pa kokoti asamwa ya wamencha ajaba free good papa fie sikawura makachen se bulonyan onsuma nkra mo magiska maka oma ti ajaba bibia wo bia no papa mechia pa bulonyan wa wale bia no kwa ajaba ho kotoring papa yaw asame eda ho ya ye ka ho asame achinche de nipa be ko baabi o we nzema ya ye kan nzema no ho ana nzema no ho a we na nampa dunwum oso de dika o de me ko bompiti ache no de me ko pitripi na so amanfo se ye de na me yade enya no aduro ebi ni o sa efsoro ya se form yade kura de ye wo ye papa bia sebe predress na duro ewo ho na ya na onima ya no sebe sa ne koba me bra ko na wie se preko anzema no ho ade ya kan ya o me ko baabi esi sirem aduro ho ampa ye gitu menyi akyenye nanso me ko baabi na me ba manum baabi akọ ene ye botwene mu a ekwan ne beye sei kete nipa mo se mo nam 100 eso obi a fight wura wa beto for one sol bi ye nnuanum pepefo nya ye nyu omu nyina struggle na mo nam eje sem na ye gode sanka ye nanka ya ba na sem fo de mo so mo bepe de wa ye nyu omu nyina na wura mu ye botwene gudu kwan be kete nti mu amu abonti nyina se mu wura mu na mo kɔ baabi a mo kɔ no na obi akɔka na asɛm o kɔ akɔkɔ ba na ade kɔ nti ya na eduru me bia e be kan se nzema de ho de nuro nzema bate se duro ho so eye na ya kakra metima kan se eduru me bia enwan ma police fo ne binum emwa ye sana meka ibinum mwa ye bi dituma be me mwa ye na kasa bi ha e wo Ghana ye nhwe nipa na hye mraba ye se san no mam kakra
Sawo ya wotu emenu na edi nkomo na maka me ha wakyerɛw. Ade na mbɛka kyerɛw me ne wo kasa na PRO ni wo. Ebi kwa me ka kyerɛw so kwa wanko bo PRO amane. Sa asama ama PRO wonim. Ko ya ko police station bi a inspector no ho ne se case no. Si ade ni fa nko court, be si ne wa fa nko court. Yene ye ko no friends ah. That's asem se fa court ne yene free. Asam da so office wo ye den. They do maybe a police for Uncle no Mumpany for no, Omufani de Maomo. Omo de 2 measure on some. Yan and for a police for a big Dijuma. What be Dijuma papa a boa basso? Mia police in a dance. They be a memona basso. Why echo over do no general, direct cars near the other. It's the entire police for, but a dear beba. And they ain't him near cost we are say. Obi cry when the banner to me the Nequaje. Mekasa conformize and nenso do no mabi wo ha de ma ubi bi wo de ne ko baabi ne wo yira ana wo bi ne bako school ne wa ma adwa ya dwi nyina ne se eno hwe no ma ekoso a wo ba ne akuma akora bi wo ha wo ba na akora bi ate ne kro ma me nka nwuma me ne but esi se ba sa ye ho amoa e ya polisifo ne boa yen ma mi de ne bako baabi wo de ne koye no o gidie e no de akọ na ya sese ameme no tie wotie ni mo na ya omikuta me bag na mde amasa yaw me so gisimia se wunti menyi a kache me so omon fa ko na me be so sisi a na me de ma de ko wunya gitum so ofasi o na kobra na ya me to nsuo ba me ba na me bag wo henfa wo se na sia sisi a me hu a yaw wa wuni me utifia wutie me e de pa na wo beye obeka che di pasa opani wedding kwala asem anade a woni mani ni yi because untimi di anka ma me de ma de koy ma mi e bodi fria santemamu a adunse ma mam de ne baba so obepe ya de na emum wo to ade abode ne bajaw oba ya osakra na ira also ko hene no na ko hene betima soma me afre ya fre ne se wo konfo no enso wo se no ade we di mu owrem ti fakoda police fo emu sase ma mi ko police fo no emu aba ni wanya firi ho emu aba eno enso mu ko ye mu ko we ho hwete sam atwa ti akola no se konfo no asam ka ho se wode na ye bibio se wa man krofo bi na abefa ne ko ba bio se den yo ma mi okope ne ba we oba tan asebe abra kokokora na asebe bo ya aboa no sebe akroma nam soro na ope ba bia ka che ne ma se mu pe ba bi nje na nipa ade na ekoso Ghana hai ukoka SPRO sa no ma na ekoso no se police ni betima ya ade u busa ne question a wo se se mi PRO nso tenkan ana se no se wona me ne ubedi nkomo eti se ko ba se senka police ni o ya ade ye na ye fra na se wo pani na no yeso wa di dwumaso bi ye pese ye wo ka bibi kakra na ye bo abaso pa ti police ni ngo ondie ko betie ko ga je PRO me kai enche bi a che kakra police ni ba bi okoche am robbers and some trouble for ka no manka ye bo na ba station bi abo na abaso eno na PRO asam eti ya police for no ebi mo ayen eye nipa sam na ye ka no nipa na yira enye ko bi a okra befa ko me de me ba fia santimam de na ba se me be sane ade na me to ade aba me na gya konfo yi am de ne ba me ba ya wa bo ne nsem se me ni bebi wo asemo ya asema se be yetra ho na no me se abroche no me se o be ko so ba baje ye gas saa na ye yire no saa because o mo ko ba ye ne tie ni se ho ne heaven wa ko ba bia mra ya adwuma iti buroni a obi fra abroche ba eno ti ne atudi na chi nya bibia sa akwa o because wa ko te bia konkono eno tie o na nka nya hwe o abroche nka nya hwe nanso wa ko mra krom wa ko ba bia ye ti wodin a ohoye woke eno ti do bi ko wunwa bi ko abroche no oba na udidi na chenya bibia saa o chese wako tebia kunkun na se we betima asi abrochire se wo bi de ne ba ko je sakra na yira na akoka che abrochire aban ana abrochire panifo mo wo se me akra na yira just like that ni ake anu atum ade na ko so Ghana yi
ya me say the normal way koso krase ya na kosa like koto abakra che say wo ye hia ne onya kamafo wonya bibia asem wei ye beka eso pam ye nipa ni ubi atam ya ka ye beka ba ye nya ho pomasi bre because of asem na nipa no okumase ya na asem no wanzema enti police ni awo han mo ye pani o ha wono no te sa asem ya enka link na konso link ama we ya mate case bi na nke asoma nipa tana ti o de ma broche kwaso no ni asoma nipa bi ada yenwa ya na anu yi yeso ice coming hwan abutrika nye no ma ba chi ne koi anya metase abachi ne ko patunim omunu abroche ne bibia ye wei ya tese wei aye obi sei san anya aban no kobu no according to their mate no yeso obi kokorafo obi asemrwafo obi sana is alleged sana matino ana oma suma nipa aban na suma nipa manaba ba ye musa sa Ghana yani enkrofo kura na sebe omaji hane kura no yedi makwachi obi asem we ba ye yaw enka panimu owo krom ha police pani owo ha ana police ni bi obati bi asem bi Sompa Asem Mpe Nipa omoka ma me bi de ne bafra sante a akonzema wo de akura na ja friends e konfo o koto de aba oba ye ne ba no besinde ma me be se ni trem bosu me miensa ni wo hu ne ba no iti die ne ya aboa no na nka maami o ma be sie so ne ya fra maami na nka links ne krom ho police ni na asem wo ni nsam no ana papa ne ka ya chi no edeti da wo krom aso obi ya de ne akochi obi oka ho yes ye no na edan ye hwe asem ni mu apolisiefo nya bone saa o but etimi di obi saa na bibi se nsusi a eno na de ne ya fa ho timamon ke na ntum na ne bema nte say enim de da so ba be ye me na ka se Ghana any future because yankura ni nyina no sa akura wo techema yemfi no eno te na brochire kwaso no wo ba da na brochire akwara wo akonya problem say o mo ka ya mabia so mo so abrochire o ma ya emra na ya adwuma mabia so emo so but ye ne ha nipa kwa ya kwa sim no bia ye din yenka ho asem ni ayensa ho ne wanya o nko ne wanya ai abrochire nte sa ti e besre police ni na asem no ni nsem ni mpanifo mo okromu a maami de ne ba ko babu anko baby bo nyampa ne ba yale wo pene yale ne ba yale sa okoya wo de naja convoy se wa bin convoy na wura de makoyi tetisika sai 1 million jigoye hwemu no what wa den ede na no convoy no what wa ye 20 man nwema hu sa akwan nam ha ana onam ha ensam fu sa ne nsem hunu sa ene te Ghana ene sa to ba yira wa yira kwanotum oba yakunu kwanitum ahia nko da kwanitum na akoda ni papa bi minister ana ni papa bi MP a etizamenka ai force ai phone call enko busa papa nsa me ba wan wo kwa so se obusa me ba wan we de di ma media ba ha ya kan ya kura se obi asobrum na no police ni bi buafu tia ye musa sa asem we police ni ebedi ni nsem no yo mo kone na mo no enti 3 months ni papa na de ne ya kan fa ho e de no mabusa no questions ban no obi de ba de a ne ne ya friends ya chew ye no na iri asem nim ayaw adabraka ye bese Ghana e krobe ne yatimi krobe pa ne afrisui me de me sewrade se na time na e be so se wo be se wiaso on constant free Ghana na no ma ekoso ha no yaw ye need bambo bia hude bambo ne ye mankrofo bi kromo sikafo bi kromo afompanimfo bi wa wodi na bambo ne ye man na kromo yente a na sikani kofi akodidi a no akwa moto police moto nyin munke out mun kwanche ni fufu sai na wus inheni wutte trotom na fifira tewsa eno kra ne ye pamo sinchen twen ne mesenko ye nyina ye nipa wu okay hwe no ma ekoso mami oba tan yo ni mamma ye nupe ketwa yo di nachi na ye ketwa panini mami ni be ya ye kwa no nim se kra de a konfane ntra ne ba bi kra na jo ntra ne ba bi dan se besi ne oba tan bosome miensa enzema mam ne ba koka ho wo de naja bosomni a wokọ no konfokro wokọ no me to ade aba me ba ya me ba wa hia kwa okay krobeni. Okay. 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 Okay
Okay. Yaba konzima ho. Sompa Asem Mpe Nipa. Medical ka chro se ye nche aso nti asem. Asem ya sei awure ho papa. Me to aduane abra me ba no konfo no wokwa ne ho a wo se wo ba na yira. Anadwuma na sembeni. Na yakoka posifo asem a omso Oforisuo Aboagye no na posifo de nsamafo yenye yansamfo na nsamafo yeye kwasi asem na nsamafo yeye yakoka omse bra samado be yiwa no samado so yakwa ye mabiem seya na omde ye o man no enti ye be koni seya na be kakari duabon de be doso duabon no baba 2026 duabon be doso obi enu be kokoto ma me kwa kuma to ye muate na entoma wuwi ankoto no na ye hu akoda we ni Sompa Asem Mpe Nipa me wo gidie kese pa adwoda ehwehwemu ma papa wo fi aye sa akoda no konfo na kuno se wode na atonwa ma obi so wode ko ni kuro ma nwuna mema ko rituals ni nyina be happen life na ansa na no ne akonzima na ba dwoda tikwa akoma to ye de wo kire wa ha no wa ya ade pa tu de kwa akoma to ye ya no se o me wie ne tia atie fo hwe sa de we yo na cha sa wo yire tu kwan no de ne ba eja o sa kwasi me ko ntifwe nkura ne yi no ba ne fira kwantu ba ne ebebu sa se na ai Kevin wen yes na ukuna ba on se ma wo so to ade aba be si na mi hu ne bo so me miensa no ba na ye wo yire na ye din sa just like that anasa sabe wo do ba ko ja obi se wo ko ayi aba ti we de sister ren so mam wo ba ya na busa se na me ba ayi wo yefa wo se mi hu no bo so me miensa ni aba 0551310551310548 na 31 yenkon homa ne so ne kwatwetwe nkomo mra na asem we kura mafo pa Ghana hello maju su oburu katachi we dey pick any was at moonlight Matthew Kandada Obeto Ghana dey say the anwa the ye put am can say and na ba ko penny so pikanini here ni we dey get the next penny be dey anwa me kan be na experience and so because people think I need to be back and I said yeah penny be back I can't go down for I bet that video na kwa we enka muskelo you man that popo I video my actually didn't say ko nti de kuna kwala no ye wuna kwala ye jeli na nti de wa kwala no na Ghana de e mopo de da se maka kire ma mene so do kana kuma tu yem na no obo nipa kura so owu eduabonya no hello ave yey yakoyanim from 21 masumo pinchano dos patios ave mo ya ona bokonim me pa jodaroma Oforisuo o ma no nye si aton ya ton me ya e be skempet obi o mo nche na obi enya ne tefana no fam de meja wo studio na meje mede bi be over sabi enya de sabi ekronto aboa ponchimpo so bi na ponchi beja no tejira sabi enya do otimi hwe tira kwan e na police fit bi bem aboa kokko etimi tejira na wo akwa sabi oti ya eni party mi azira sabi me beja me pana ya resa me toja nya bra no na ba tame ba ya convoke ka tire bi sabi enya do akra na azira sazendi oh my Ghana ya no ne se na nipa ya boa ana bi nipa ya kokko na aposifo ni bi nko kanka e bi ya carpenter for na tailor for se kokko se onko su adwuma e na mgu oman mu e da sipi no okay hello e pa to hwani o okay hello from me Osofu Titi Osofu kasa yo you can say the area masoro area but me no any start volunteering because corona ka se ni na business follow up no me am organizing
the police for some question me am the boys be ko or free ma ho and was say wa me tete what is the area no okay post for so mo kwachira was so for area ho no okay sa post for so mo kwa hello His name. My Joshua Bru Bapa. Now what to say? Nyami wo tumi majwa. Oh, for instance, my soul, Papa. Me cry my feel se kokoto. Papa na mitino wa no. Papa de he. Omona someone. Wa ha. Omona, how are you? I would have not coming here of something. Now, Oforisuo, my joy in the word revolution. Kaka make an say, Oforisuo, come have your own. The American say, Nipa, and there was a Yaw you. Oh, you are not meant to. Because Oforisuo, come have say, you are trying to say, you don't mean, and to me, pause, and I don't mean, anything can mean, na yemi ni de buti no se yemi ni deep pa na so science sika woni enti no ni e de gu so so what I say inti ahyeyi e na what ya hye mi ni na ye da say so uni se we tani na wo obi enya awo dia bo se kana no so di ma no na woni se ni kana obi dem pa na so enti ana say you actually be good sense of the people who should sense only long. So I brought 1 year. Now I didn't know yes, away a people trying to more with your couple the teenage. It's a way out there at the who's not like the Canada and 1 hour to the child. Yeah, man, you saw the address from 25 floor there. Getting the mutually and the movies of so. So my feel, Papa. My feel, Papa. Hello. Baby, I'm free Udi Katachi. Your friend Nana Kuja and Saboga, South Africa. Me Pacho, me bring Oforisuo, or conform. I just say, or your Colaco see baby and I say, why who be? Who's the phone who be just someone to cash? I know, dear, no doubt. You know, Jordan, Mobati and come with yes, you don't want to be able to cash. Thank you so much. Okay. I Asem Mpe. Asem Mpe. Hello. Yeah. My Joshua Brubeme na baby afre Udi. Because I feel again. Okay. We didn't know Kwame. You. But to be like this person of from nothing to be about what was popular. And like to be about one. You know, say mutu woni number we say that's when na bia and say that no one come yes I Asem wo I Asem Papa hello good evening Ofoso Rama my Joshua Brukata che hwani o me pacho ogolo ye Sompa German of this no ki ogolo ye nkoye nim ne Asem na mama boto pa Ofosu mebo mabaso Nipa na ira no but mama na so no awre ho ni ba yare mi to na mon akopte yare ene me ba kom komfo ni to je na be me ba komfort wa yare para na ya he go tu me se nyen kan ko na omo so mo kan ya no Gana ni na me masem o me kan se ma me no onya na adwen so be so refri ne ba ne ho emoto no de ma no ne ye ne sa no nya akwan fa akoda ne ho sisi ya na nyame de ma me ede ya Asem hello eso ba bo de ye ti o no ya ge papa ma me ko be se si do ko len so ko me pa se be ko papa na di papa di ke ti ha na ya o di mo de ma me nya ko papa nya kwa
What it can't see my back and I'll say, oh, my fire. And the police, you know, where you want to show first, you don't fight it outside. I said, you need that. Okay, you break your corner. Then you do not want to. No, but I walk home and said, I don't know. I said, why you have a Asem no okay. Hello. 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 Baby, I'm free with the Katachi. Yes, you. Oh, why? Pani kafra now network ninye. Hello. 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 Asem. Hello. Etie for mo fanche na me network no disturb me sia. Hello. Hello. Mami baby afre wudin. Because me ka se fro fe so abofo. Yentie o. Me ka chopi a police police o ha. Abofo police police tap ayi much more time. Ebi to me. Hello. Me ti o pa mami. Me ka chopi se ka se fro fe so abofo. Free. A police police. I have a police. That's a more credit on me. To be woman, Etiana, said your contract. I'm a case. And then I need for the veteran. Of Bono, Etiana, but I asked a man contract. I'm on one tax in the banner. Asem hello. Hello. Baby, I'm free with the last caller. Hello. Baby, I'm free with the. What does it? Cedar Worship Center. Yes, so dear. Cedar Worship Center. Cedar Worship Center. Way free. Madam Helena Sapon. Oye Juma Sompa TV hey. Or neba Bismarck upon. Ne na nyame ade afeba kwa kanin fi ho eno nti Bismarck ko ma me se o ma wawoda pa o na wo na nipa ewu mu no ebe pie de na nso so no je so ya akoda pa na odi Ghana mra so Ghana mra no aje ano odi so eno nti no o ma me Helena Sapon o so o ma wawoda pa kama pa ya oso ni mai ya na amrante hin katacho ni wo fa so ni no ya nyameche okay na so nyankopon de afi ba kwa kan fi o nyameche katacho ya na amrante hin ni wo fa se pa mame ya nti ya nyameche Sompa for ne Asem Mpe Nipa ye nyina ye show happy birthday nyankopon show o ma sika no ma okunu papa no ma ehunu mu papa ye show happy birthday nyameche that's no ke ye be ko Cedar Worship Center ma me kwa koma to ye mu ate kwa koma to ye de yitimi ye no doso ye Asem Mpe Nipa yitimi ye no edoso ye be konzima ho de konfo no akoda ne hye bia wonyini mpie anyesa Asem me betwa won kran tititia igbosa police for no ne ko hwehwe akoda no ewo konfo no fie yehu kwampa ye yire no a obetumi a kire ba bi akoda nafa na akoda na yira won sem na ne maame na ehwe ne maame odi kromo wasi Asem na konfo no wadi no Cedar Worship Center ya dwuma ani bi epedai na edan na wo pe no won agent bi Asem oya dwuma Sompa TV ya waso wo pe hwa pankro no ne meduma
se munya bi manu a Sompa Asem Mpe Nipa bebo mo abaso pa yesremu a yesremu 0276 369 494 0276 369 494 or say die no pebi wa hwa ankro no medoma singing room self-contained munya bi manu a ye ni beje pa ya yesremu ada ye be ko esida worship center na ansa na no na mabwe abotata ya obetwa esu na homa so adwumakuo bi adawurumo wenene mote yenka pa Oforisuo ne mapamfo yakramo mo antie yenka bi mo yakramo bye bye. Sompa Achedie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enusia ene yekrafo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen say ya nwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye da wonsan ehia enye ntade dada na emom de ye betime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepa oboard ponkom ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie ekunafo ene enyanka ne so wo mupetiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 5598 02 Mitimu biem 0598 5598 02 Edia wasu yeta one media Anasa Blessed Foster Bronya Bosome ni beboja trada na dia mode dom ye no ye dia ma ekunafo yi mo amu ye bi afie twemu no emu adanse die die mo amu nim Sompa Achedie 2025 yabo Liberty Hour and Food for Thought in conjunction with Almighty Ministries presents Liberty Conference where your December edition of say Thanksgiving and Worship yeyi to Asem Angelic Visitation yeyi Asem Daniel chapter 10 verse 10 to 12 and only radio Asem yedi sorry radi na wey uba for envelope mienu baako a waseda fori hodi Asem baako so eniema boni bia esi ye wabrabom 2025 one person ubehu biemu yakwa 2026 mu no tro enu susem na fabra ne ehwo nyame wotumi Liberty Conference December edition Angelic Visitation na chese abofo ebeba besrayen Jubilee Park December bosomi ne da to so aduon 20th December anopa no sia pepepepepe ajuntifo no ne osori ajuntini anklato SK Frempon kwakujesi and a minister Kwame Jedu wonu na betso chom ama osres na abefi asase ano na sadan denche mra yantu na nim drawa didi peti nyame amansa nyina edidi mu pie wosra buburo kwankyerefo a da woto ye krato a ede wonwan pese breku a wo mane homene so a na obronsam dwane obefa na ye yesu ama hofadie aye nyame made oh glory hallelujah